Zdravo svima i dobrodošli u novi video na kanalu. I u današnjem videu se ponovno bavimo Letterboxdom, ali ovaj put ne ocenjujem vaše profile, nego reagujem na vaše liste. Ovo su liste koje su postali članovi mog Discord servera, tako da ako želite da učestvujete u narednim sličnim videima, obavezno se priključite mom Discord serveru, link za to će biti dole u opisu ovog videa. Broj više od 75 članova, dorađen je sređen uz pomoć svojih moderatora kojima sam jako zahvalan. Tako da, ako tražite neko zanimljivo mesto na Discordu da diskutujete o filmovima, serijama, pop kulturi, da vidite koji nas naredni zanimljivi filmski događaj očekuju, ukoliko želite predložiti ideju za neki video, ili ukoliko želite da budete obavešteni o svakom novom mom videu koji objavim ili nečemu sličnom, ako želite da predložite vaš Letterboxd profil ili neku recenziju, listu i šta god, klikite link dole. Također, naravno, možete me zapratiti na Letterboxdu, Instagramu i TikToku, linkovi za sve te profile su dole u opisu videa. Također, dole u opisu videa link da možete podržati moj rad, postati članom kanala ili da mi zahvalite u videu super thanksa i tako jednostavno podržite moj rad ovdje. I naravno, hvala svima koji su poslali liste. Za ovaj video odabrao 10 lista, tako da ukoliko niste uključeni bili u ovaj video, izvinjavam se, a pokušam da uključim što više vas, ali bit ćete verovatno, onda ćete vas sigurno biti u sljedećem. I naravno, uskoro očekujte i video gdje ponovo ocenjujem vaše Letterboxd profile, tako da ukoliko želite da malo komentarišem vaš ili isprozivam vaš Letterboxd profil, obavezno se priključite Discord server. Prva lista koju ću da prozivam ili komentarišem jeste Maretova lista i on je ovdje rangirao sve Tarantinove filmove. Da, Tarantinove filmova nema 9, ima ih 10, mislim, znam da je on računao Kill Bill 1 i 2 kao jedan film, zato što jeste jedan sa ovim pojedinim dva dela, a tehnički su kao i dva filma onako formalno gledajući. Neslaganja, to je da ti je na posljednjem mjestu Once Upon a Time in Hollywood. To je stvarno, generalno nema loš film, ali Once Upon a Time in Hollywood definitivno ne treba baš da stoje ovoliko nisko na listi rangiranja Tarantinovih filmova. Mislim, ja bih ga stavio definitivno barem na 9. mjesto ili čak na 7. I Kill Billovi su ti prenisko. Mislim, ja računam ova dva filma kao jedan, zato što kad se gleda stvarno onako valjaju kao jedan film. Jackie Brown ti je baš na visokom mestu. Doduše, Jackie Brown jeste jako dobar film. Meni se vrlo dopao i dobar je thriller, krimi thriller. Stvarno, brate, kako si mogu staviti ovaj film ovdje? Ja razumem, u top 3 Django se mora uvijek naći, meni je čak Django top 1. Šta više, u top 4 bih eventualno stavio Django, Inglourious Basterds, Pulp Fiction i Kill Bill 1. Bih zamenio lagano sa Kill Billom, ako ne i sa Death Proofom ovdje. Death Proof bi stavio na 10. mjesto, ali Hateful Eight nije loš film, naravno, vrlo je zanimljiv. Pomislim na Tarantina, daleko od toga da pomislim na Hateful Eight, kao barem 5 filmova pre toga pada na pamet Tarantina, a nijedan od njih nije Hateful Eight, tako da, možda stavim prvo mjesto je stvarno kao svaka čast što ti se toliko dopao, nije se mnogima dopao taj film, tako da lepo je vidjeti da neko poštuje ovaj film uopšte, ali brate, na prvom mjestu. Mislim, vidim da sam dao 4,5 i da se ovim filmom dao 4, tako da vjerojatno nijedan film ti kao nije loš i razumijem da čak i kod najboljih reditelja poput Tarantina treba postojati kao neki koji je na posljednjem mjestu i na prvom, ali da je na prvom Hateful Eight, a na zadnjem Once Upon a Time in Hollywood, stvarno svaka ti čast Mare. Hvala Mare na podeljen listi, sljedeća lista od Zulejhe koja je rekla da ona nema pametne liste, ali gde ćeš pametniju listu nego filmovi koje volim. Zulejha je patron, ja sam među vremenu uzeo patron jer sam uspio da ga nađem na nekom dobro sniženju i ono ćete lajkovati ovu listu jer je kao samo prelepo izgleda. Sviđa mi se kako si ove plakate neko ujednačilo ovdje da se slažu po nijansama boje i kako ovako scrollam dole sve se nekako fantastično pretapa iz fazona u fazon, palete u paletu. Znam sve originalne plakate ovih filmova, ali s obzirom da si ti sve izmenila, moram malo da ih onako opazim, da bih mogao skonta koji film odavde. Naprimjer, YouTube Mama Tambija, nikad ne bih rekao da je ovo YouTube Mama Tambija. Mislim, na prvi pogled. Neki od plakata mi se kao ne slažu sa samim filmom, ali se slažu sa ovim listom. Tako, na primjer, od Odiseju u svemiru definitivno ne bih uzeo ovaj plakat. Possession bi se složio, ali generalno tvoj lista ovdje vidim da imaš Lyncha ovdje, bar u top 5 3 Lynchova filma. Firewalk još nisam gledao, jer nisam gledao Twin Peaks, ali obavezno poručujem da gledam Twin Peaks. Mislim, sigurno ću gledati, samo da nađe vreme, ima milion već serija koje treba pogledam, a jedva nađe vremena za bilo šta. Prozivam ovu listu, jer kao nema šta prozivam filmu koji ti voliš. Bukvalno mogu samo da ih komentarišem, da, Perfect Blue, fantastičan. Klimaks još moram gledam. Kao osoba koja nikad nije gledala Gaspar Noa, koji prvi film da... Ovo je lepo, volim kad neko ovako se posveti ovoj listi, kad se posveti nekoj estetici određenoj. Alien, izgleda kao Priscilla.
tako izgleda. Mislim da je ovo čak i Priscilla fazon plakata. Konačno vratno nisi uspala da nađeš. Kad bi ovo Clockwork Orange bilo neke ljubičastije, crvenkastije boje, roze boje, bilo bi cool. Naravno tu imamo malo i Bergmana, malo Polanskog, The Anger Man, cool. Sunset Boulevard, fantastičan. Birdman, odličan plakat za Birdman, stvarno. Nisam znao da postoje neki od ovih plakata. Pravi si primjer osobe koja iskoristi u potpunosti svoj Patreon nalog i samo nastavi tako. Sljedeća lista od veterana, Jovan Semil Discord servera, to je ono Vladan 86, starišem listu 87 North filmova koje je rangirao. Da, Vladan je pogledao sve filmove iz 87 Northa. Također bacite pogled na moj video gdje sam rangirao sve filmove 87 Northa. Obavezno u komentarima napišite da napravim tier list video koji filmova iz 87 Northa, jer sam među vremenu pogledao i Nobody, bi onda bilo kompletnija lista. Lovecrafts definitivno ide na posljednje mjesto, stvarno je očajan film u pitanju. Jezivo loš film koji nekako se i ne slaže sa ostatkom ovih filmova, čak i neki koji su manje dobri. Stvarno jeftin, koreografija borbi je jako ofucana i otrcana i ne ide uz ostatak 87 North filmova, pogotovo što su protraćili Kihu Chwana koji je bio jedan od boljih onako glumaca poslije vreme koji se neko vratio i glumio je, ima neke manje uloge i u Lokiju. Definitivno je bilo cool vidjeti ga u akciji, još jedan nakon Everything Everywhere All at Once. Ok, ne čudi mi da se stavio Day Shift među posljednjima, stvarno je jedan od ptinijih, ofucanijih ovih filmova koji uzima tu istu formulu 87 North filmova i samo je kao džubresto. Jeste da se ne slaže sa ostatkom ovih filmova po ne tipa akcije ili tako nešto, ali onako vraški dobar omaž kaskaderima koji su vrlo često ostaju podcenjeni u celokupnoj filmskoj ekipi, a u mnogim akcijama ostvarenjima, odnosno u svakom akcijom ostvarenju da nemate dobrog kaskadera, ne biste imali toliko dobre filmove. Čudno, ja film bi definitivno stavio negde iznad Bullet Traina, ali ispod Nobody. Vrlo čudno što si uopšte stavio Violent Night. Stavio Balerinu ili Atomic Blonde, to je ok, ali Violent Night bude u top 4. Stvarno je onako dobra ideja i dobar je David Harbour kao Deda Mraz, ali on je više nešto između Nobody-a i Day Shifta. Kate bi stavio čak iza Nobody 2, Nobody 2 je stvarno ne kontam taj film, baš kao je, ima dobrih par akcijnih sekvencija, ali otišao predaleko na nekim mjestima da apsolutno nije trebalo. Bullet Train me jako nervira filma, tako da ja bi njega stavio ispod Nobody-a, ali bolje Nobody 2. Svakako Balerina mi je zanimljivo, Balerinu bi stavio definitivno ispod Atomic Blonde. Atomic Blonde je neko za nijansu John Wick light. Charlize Theron je pokidala i generalno ceo setting i ceo fazon filma podsjeća na John Wick filmove i to je ono što sam teo da 99.9% 87 North filmova bude, ali avaj. Ko se slaže naravno sa top prva 3, samo što bi naravno John Wicka stavio na prvo mjesto, pa onda John Wicka 3, to mi se sviđa što je drugom, pa samo bi zamenio ovo dva, ali generalno super lista Vladane. Sljedeća lista dolazi od Shomi the Goata, još jednog Goata servera, kao i naravno moderatora Discord serveru, tako da hvala ti Shomi ako ovo gledaš, dvojio vreme i što izdaješ vreme da moderiraš server. Ja sam za njega izabrao listu Live Action Batman Movies Ranked. Dobro, fali ti Batman i Robin i Batman 1966. film, koja dodaje njihove ove zone, nije finalna lista. Definitivno te razumijem zašto ti Batman prvi, meni Batman mislim čak drugi na listi. Ovdje je maksimum Dark Knighta, da bude na top 4, iako bi ja Dark Knighta čak stavio ispod Batmana originalnog, jer bez ovog Batmana ne bismo imali ništa od ovoga kasnije. Burton je zadužen za viđenje mraka u Batmana i u revitalizaciju čovjek Batmanovog lika. Batman Forever mnogo pljujemo u poslije vreme, ali što se starije će skontati više da Batman Forever zato nije uopšte toliko loš film, kontam fazon i žao mi je što se toliko raspao u smislu što ga je studio sakatio, mogu bude mnogo bolji film. Ali apsolutno se slažem sa ovo top 3, The Batman je, sam ga rewatchao sam ga skoro ponovo i meni je ovaj film skoro posavršen, ali naravno Dark Knight je ipak The Dark Knight. Nismo završili sa Shomijem, tu je još jedna lista, to je 2025. godina rangiran. Nisam namjerno odabrao Shomija dva puta, popuno random, samo sam gledao koja lista mi se sviđa, pa sam samo ga odabrao, tako da nemate ljudi. Da, ovo su filmi koje je Shomi pogledao 2025. koji su izašli 2025. Henry Danger definitivno nisam očekivao, očekivao ni ovaj. Od ovih filmova ja nisam boga mi gledao, 7 film nisam, Warfare hoću da pogledam, Dogmana hoću isto da gledam. Filmova sam pogledao sve, samo nisam pogledao Fighter Flight i K-pop Demon Hunters. Brate, recite mi da li je ovaj K-pop Demon Hunters vredi pogled. Ali hoću da bih mogu da imam dovoljno filmova za nominaciju za zlatne naučare, hoću da ih napravim. Tako da moram da ogledam taj, moram pogledam Looney Tunes i Dogmana. Za sad sam pogledao samo nekoliko animiranih filmova, uključujući naravno i ovaj film užasan. Ovaj film je čak gori od Monkey. Monkey nije loš film, ima svoje neke probleme. Warfare hoću da pogledam. Generalno, ok, malo diverzifikuj filmove. Znam da si još relativno mladi, da imaš vremena da razbiješ još više filmski ukus i to, tako da samo nastavi ovako kao što si krenuo i bit će to ok. Tako sam ja isto gledao samo
ono mainstream blockbustere superherojski u to vreme. U tovim godinama, govorimo kod im 75 godina, ali razumem što ću da kažem. Okej, slažem se s tom da je Superman najbolji superherojski film ove godine, definitivno. I Fantastična četvorka je okej bila, ali Thunderbolts su bili bolji film od Fantastične četvorke. Ko, šao mi super ti ovo, ali sredine septembra možda pogledaš neke filme koji se izašli ove godine, barem da bude barem 50. Znam možda mnogo tražim, ali tako je kako je. Hvala što mi na pojedinoj listi još jednoj, a do sljedeće liste dolazi od Zlaje. Odnosno ovo su top 20 filmova Zlajnih. Inače preporučujem vam da kad pravite ove rang liste stavite ranked, može da vam piše koji broj. Mislim, ako je top 20 je, tako da znam koji je otprilike koji, opet je bolje da imate brojeve, tipa, ali do sad niko nije imao te brojeve. Tako da, Zlajni filmovi su, Bronx Tale ti je najbolji omiljeni film. To je vrlo zanimljivo i cool mi je zanimljivo to što ti je Kaiser Soze, odnosno Kevin Spacey lik iz Usual Suspects ti na profilnoj, a ovdje ti je, a drugi ti je na listi. The Father moram da pogledam, još uvijek nisam gledao, ali razumijem, Intouchables je jako dobar. Najzad je nekom u top 10 Shrek 2. Nisam jedni ludak kome je Shrek 2 u top 10 i nisam jedan ludak kome je Children of Men u top 10. Fantastični filmovi. Popuno tonalna suprotnost, ali su oba u mom srcu imaju specijalno mjesto. Razumijem, to je film, ali ovo su svi doslovno skoro pa i američki filmovi. Raging Bull nisam gledao još i što od ovoga nisam još gledao Raymana, Fathera, Usual Suspects još nisam gledao od početka do kraja, tako da nisam ga ni stavio. Sve svemu zanimljivi filmovi, zanimljiva raznolikost u filmovima, definitivno Shrek 2 to izdvaja. Tebe molim da malo diverzifikuješ u filmu koji gledaš. Hvala Zlaje na podeljenoj listi, sljedeća lista dolazi od Dakija, to je njegovih top 10 omiljenih filmova i ponovo vidim ovdje Bronx Tale. Ali ono šokantnije što vidim jeste Šeitanov ratnik. Svaka ti čast ako ti je Šeitanov ratnik jedan od omiljenih filmova. Kao, ti si moj car. Šeitanov ratnik. Mislim, taj film jeste jedan od zanimljivih domaćih filmova 2000. godina, ako ne i 21. veka. Specifičan je, nije dobar, ali moram da se pohvali ovo što je taj film uopšte nastao i što je uopšte postoji ideja koja je sprovedena do kraja u tom filmu. Imaš i superherojski film, imaš i parodiju, komediju, imaš dramčugu, imaš akcioni film, imaš psihološki dramu, mafijaški dramu, možeš tako reći, goofy film, sliča su ova dva filma do nekle. A Scary Movie još nisam gledao, daj da gledam. Hvala ti Dakin da podjem profilu, sljedeće dolazi od Tonija Kroketija, odlično ime ponovo, koji su ovo njegovi omiljeni filmovi. I sviđa mi se naravno komentar od Mihaela Gouta. Da, ja sam pogledao, znači ima 250 filma, ja sam pogledao samo 153 od ovih. Pogledam ponovo, koji je film, ne znam, ali idem na watch listu. Friday nisam gledao, isto zanimljiv, i ovo je zanimljiva raznolikost. Lady Killers, ovo je radno original, Trading Places je cool. Lord of War je podsjećan film, ovo ne znam šta je. Zaster Artist, ne znam kako ti je omiljen, iskreno, ali nije loš. Sviđa mi se ovo, naravno, tebi neću reći da diversifikuješ ukus, ali svakako jer vidim da ti je ukus dosta raznolik. Imaš i klasike, imaš neke novije filmove, imaš i strane filmove, odnosno ne američke, imaš i klasike američkog blockbusterskog Hollywooda, tako da sve u svemu Tony Kroketi, nemam što da prozivam, sviđa mi se, ali nadam se da ti ovo nije top 5, iako bi Blues Brothers u top 5 jako poštujem. Hvala ti Tony Kroketi na podeljenoj listi, sljedeći dolazi od Godfathera 1999, koji je ovaj put rangirao sve Scream filmove. Pogledaj sve Scream filmove i rangirao ih je i naravno Scream 1 ti je, to je no-brainer, svima će biti Scream 1 prvi. Ja iskreno ne znam koji meni Scream na drugom mjestu, moram da bacim pogled. Ovo je moja lista sada, malo smo otišli dalje. Ja sam stavio da je Scream prvi, naravno, na prvom mjestu, Scream 5 mi je na drugom, Scream 4 mi je na trećem, pa 6, pa 2, pa 3. Da, Scream 3 mi se uopšte nije toliko dopao. Scream 2 volim, ali bolje mi je od trećeg, ali opet vidim da ga je Godfather stavio na prvo mjesto, odnosno na zadnje mjesto, koje nam se malo razlikuje liste, očigledno, ali ono što je sigurno jeste da je prvi još uvek klasik. Scream 6 zapravo nije toliko bio loš koliko sam mislio da će biti. Scream 4 mi se zapravo malo i svidio. Moram promijenim plakate na moje ove listi, tako da. Znači super listi, sviđa mi se naravno klasik je prvi na prvom mjestu, ja bih zamenio ova dva, ali sve svemu super listi. Kada ste patroni imate dodane statistike liste i onda je ovo cool. Znači ovih film ima 6, ukupno 3 reditelja su režirala 6 Scream filmova, 11.6 sati ovi filmovi. Da, onda imate kao koji su glumci, koji su reditelji i tako dalje. Hvala te na posljednjoj listi, a posljednja lista dolazi od Lovra 158 koji je napravio listu loših filmova
koji mu se dopadaju. Iskreno, ovo je cool lista i sada, ovo su liste svih filmova koji on misle su loši, ali ih još uvek voli. Pošto je, mogu bi ja napravim i ja video na tu temu, tako da hvala ti na podijeljenoj ideji. Ok, Garfield nije baš najbolji film, ali ima isto oko mene mesto u srcu. Freebirds ne znam šta je. Dve ćurke putuju kroz vreme kako bi promenili istoriju, da ne bi ćurke bile na meniju za dan zahvalnosti. Dobro, iskreno, ovo ide na watch listu. Zvuči kao barem zabavan film. Home Alone 3 sam gledao nekada i da, nije najbolji film na svetu, ali mi je bio zabavan kad sam gledao kao tako baš mali, izašao je, boga mi, 2097. Ja sam gledao kad sam imao tipa 7, 8, 9 godina, meni je bio cool. Ja obožavam Minions Manđeli, odrastao sam uz Minions Manđeli. Ja sam mu dao 4-5, baš volim Minions Manđeli, ali ovaj film je ozbiljna trešina, ali namerno trešina. Kao namerno je Srđan Dragović odradio ovaj film da bude ne toliko dobar i da bude samo kopija prvog filma sa lenjim nekim dodatnim elementima. Tako da razumem zašto to stavi, meni je bio na prvom mestu. Da, ok, moram pogledam ponovo čak, jako sam ga volao kao mali. Generalno je smatran kao nedobar film, ali meni je bio ok, tako da... Ok, Semirica krivi sve stvarno očajan film, ja sam imao maraton Ćao inspektore filmova u okupiranom SKC-u, tako da bacite pogled na video gde rangiram sve Ćao inspektore filmova i da, Semirica krivi sve je drugi najbolji film u serijalu, jeste očajan, ali opet ima nešto. Cool Cat Saves the Kids, ne znam šta je ovo. Ovo zvuči kao nešto specifično. Zašto si daje užasne ocjene? Da, ovo je nešto što ću sigurno pogledati. Cool lista od 7 filmova. Nije loše, drago mi je da imaš toliko loših filmova koje voliš. Svako od nas ima neki loš film koji voli. I dao si mi dobru ideju za neki moj budući video. To je bilo 10 lista koje sam odabrao od mnogo lista koje ste poslali na moj Discord server. Ukoliko želite da učestvujete u nekom narednom videu, pogotovo jednom sljedećeg videa će biti ponovo da ja komentarišem vaše Letterboxd profile, vaših top 4 i sve ostalo. Družite mom Discord serveru, kliknite na link dole da biste mogli da podelite sa mnom profil jer je tamo mnogo preglednije da vidim ko je šta slao. Dođe dole opisu videa, imate linkove svemu u društvenoj mreži Letterboxd, Instagram, TikTok, kao i link da možete podržite me radi postavljanja članova kanala ako to želite ili da mi se zahvalite u videu. Super thanksa, bukvalno svaka podrška znači, a najveća podrška je naravno like i subscribe. Hoćeš jedno pitanje, ovo je moj badge, njega mi je devojka napravila za rođendan iz šale za poklon, mislim napravila ih je više naravno, nije samo jedan, tako da u principu to mi je dalo ideju da biste možda volili da imam neki merch na kanalu, odnosno da li da prodajem majice ili bedževe, ili tako nešto. Samo mi napišite dole, mislim, vrata, ako ste ostali do kraja, super, napišite mi komentarima, svako ću pitati na Discordu i tako dalje. Da biste volili da imate ovan se mi badge, ili ovan se mi sticker, ili ovan se mi majicu, ili šta god. Tako da, obavezno mi napišite dole u komentarima ako ste stigli do ovdje. A do sljedećeg slušanja ili viđenja, ovan se mi se odjavljuje.